Gajang doh makarahayai menguali pada porsi di mana itu butulang terakhiron di kulkul. Panjang lebar tu memang kita sudah mabul buali di sini aja itu buai. Tapi laut tulang doh songkok katokna. Aku sendiri beda ni hamil kulkul memang songkok doh aku tulang. Tapi ibadah nasi lek kurang nasi nak tulang komadong di putus di zon. Jadi bagi pion ditulangin na aku memang suku-suku tulah tu sari ni pakaren na ni kok tulang mula songono lang tulang mula songono kusokkan kok tulang tu. Tapi saya yakin mana tulang guna sila kuat memang bisa ditulang motif ini orang itu tulang sama pion mungkin songono jadi mula songono tulang kusok opung mula opung yang lanjut ahana hidup bisa ditulang. Jadi bagi yang nunggu di kono, aku ribe oleh penghubung video, oleh tenaga silakan kami natural terus terang. Tapi saya kira mak sehat natural, panjang umur, dok sedih nasi ekor nasi banyak bisa, dok nasi menang harus lupa. Jadi ya habis surat untuk ke depan hari na, boy terlaksana si lain nanti, like kuat deh, dok nasi natural. Jadi selamat jalan bagi tulang. Sehat-sehat mahal geruban. Tapi nampak ni tulang terlugu bila kita tulang nasi lagi kudu nasi desa pokoknya tulang sokoni doang kami. Akan beri ni hamba dulu menampai keluarga. Opung salman simak orang nasi yang kulun sokoni mah sian au tulang selamat jalan dari tulang. Dulu tu ya, jadi kurang dor. Tidak, tulian harus dulu. Di kopas dulu. Jika kamu tahu ke, sebab kurang cuma ho, dulu ho, saya dulu ni, Tuhan maho, nomor dua ni ho di dua mu, kuliah tengah, tahun ni ba, tahu tak ko. Bunga ngomong tadi ada masalah masih siap tahan ya tapi nopam neten kum jalan ada muda otak kuat bentuk kurang ada muda karena memang cukup sedih kalau muda enak takut kondisi dia jalan yang mudah, masalah. Sama-sama begitu sudah.
seorang beda malum deh saya nunggu jumpa muda buat opung nasi bakar tua yang tua dot oma jadi abang udah dan sana perjalanan gampang nahilang habis yang korup-korup itu karena ya ikaw ko beri doang dan kiro aku oh kamu udah doa lagi merasa doa kita tadi kami senturia baru mau pasatan dengan Tuhan Mahsudon dina mengalajutong acara palpon na mabayang sabot dehok tujuh partikenot ang lema ulota maritin na Maredehita nomor 360 sada. Sadaha korusaki sian pardo sauki. Dadaho hagogo okon. Yesus ulah okon. Dadaho hagogo okon. Dangala pelaki rodi ilu iluki. Holan mudar misabi nabai ya soliki holan mudar misabi di bagasan Guarniama do tanak do tondi porbadia amin hamo akadongan sa porseon na hinalongan di bagasan tuata Yesus Kristus ditikki pamasuon manang paredo muna na jolo di jalahamudo ulas holong na pasadahon palason badan doktor di muna ditikki itu abaramuna do diapeon ulos si gajang rabui ay makirim hita di gajang ni umur dohot di torop ni pinopar alay saunari dinasopa nagaman ni rohatta nung ngaro di bata majo na hinahlonganon tu labung na sirang na mahita siyan ibana di hajalmang tadalungun do tabot ni arsak ni rohatta tadagotap ni rohatta di hamatean pas saton do tu hamu ulus tujung manghuton adata nang pesongoni makirim dohita songon inata Maria nabadia nang makilala hinadangol di parmoding ni anakna Yesus Kristus tu haheon dohot hatuaon na manotong atong tapangilo ma pasu-pasu ni debata silehon pasu-pasu na sumurngi
ay ibana do natuk mangalehon apul-apul gogo dame dot habengeton ni roha tuhita martang yang mahita ale de beta parong roha na suhalopuan si pangapul na sumurung pasu-pasu ma uloson nanang apohon nami tu si majujung ni dongan nami na marhabot ni roha gabetada pangaramotion mong dinasida ulo sitapin nami ale Tuhan na tumanda arsak dot las ni roha tudos tu sitaunon dot hayon ni anakmu Yesus Kristus dina marjabar na sida di sitaunon ni Kristus tiok jala sosoi maroha na sida dung salpu habot ni hamatianon saya najupang do hayon hanguluan saya tada habot ni roha na mertua may dinasida tudos tu si Marta dot si Maria na tarapul siala hayon ni si Lazarus alani anakmu Yesus Kristus salut na Panginoon namin na upasat kami tuho aliamang marhite Kristus Tuhan nami amen marhite tada silang baru pasatay manon partikenon tuhamu hasmulon di bagasan gornya ma do kanak do tondi porbadia amen song nima mangkolot di bagasan tiga satay madhomu hasmulon memang acara Tuhan di basada hita di bagasan tigon di mga dobi bakari na dua nami di bagasan tigon semua lima di amuna pamulan di bulan nami posrohan nami siap kami paduan di sultan pola kala tamoliaton nabi terpasat kami jalan pangidok kami di pamulan di bulan nami dung maralamanan non buat kami na dua nami on dina buat dua di bulan nami kami posrohan nami pasaton nami demi si partiket kamu si dokoti mami gabe saat madu amuna tulang nami tulang parukus gunting Tuhan permulutan Dumo lima di Habel Gumon ito 5 di Bernamion ng Jumulo Yalak Jehovah di Namasaring Hamuna Martinok Pardo Hamuna jalan obat ma danak nunga sudi marhasokoha jadi serumat dua lo lainani nang arujung ulo jalan sada basa-basa nun sa Jehovah magago ko ito sikok do bicara ho siya nakarasulati na dijantaon ni akan ako kantuhatan tunggu sudah disiram dia sosinirang amatilah jadi sah do pasirang amon itu dohok bernami dan arujung ulo jadi pas doron nami saya diperlugui Jehovah mau itu nang amok kapinoparna sadani roha miang mari tonga pangani ulota sadarion jadi makatay ma kami tulang ni bernami kami ma nang di hoang bro nang arujung ulo tongon di tartikiran sadaro kami tulangmu dinompar ni si Raja Nerbato Lumobi ma pa sa bulung-bulung margamut ma tulangmu ang bulungku alay makakairo kami nabulari o layani anak ni tulang mi sikat ni tulang mi di bawah do tuhani aka doa tumura kami tulangmu narong di dua tanpa seragam jadi postor nami naswarong jadi panarita di torti ulido rohanami salhukna akarango margamunte sada mahami si Raja Nerban upat mahami negami urus perpuli pasiranga sa kami tulangmo nasujadi adong panarita di torti sonima hata siya kami banma domani no guru kopi
Oke. Jadi itu pun suri dari lokti. Iya tutup. Baru lokti. Iya. Paling jam apa lokti? Jadi pengen masuk marlaman. Nah tujuan malu mulu suri mahamu pinoparni danang nasor magulo. Anok tebu kihanya ka tanauli dumoy maaja ka singot na kapura wa mo ka dirnami ma ko pengan. Alay mga si majahoba. Sisa datangi yang makita dinapapahatkon bakit nilai namin ang marunggul na sa madua tuwingan para na persekian ini saya si warung tuata di bati rumah aka ari dauma aka mara tuma kadus niroha tuma kadus tahi sudia kenarikot di sila menota Tuhan ma na patukon Jehovah ma na masuk sehingga cenumur ma dina baruku tukor nami ma tanah tua di natiyo na ay di sumur gajang ay payuti kodar. Dapok ma di hamuna dinapulian ni ang namin ng sarmatuan aka pinaparna sa lumuna si gajang ni umur si kok ma do toron ni pinapar. Dubo ma di boto nami ng sarmatuan magkabaluhon lain namin ang marunungulon. Ador haduka tanggo iho ilobu ador hatiti tanggo iho ihobo. Kaya sarmatuan maho na baru berkat yang nami kemudian nyari Paya kau pusikop panggiluan sangat ma tunahan ini sangat ma tunahan ngono bari pagabi takas mani tabu-tabuan ari muna magabi asal masih kau panguna hidahani masih paluluan sangat sulul mati no butuh portiat tikaras liling manita salud na mangul sangat ma tu pagabian sangat ma tupat orasan si monang-monang masa kami yang baru gabi jalan orasan isian tulang narobot marga sini bang membuat tangiang di kamu sanhukna pinopar ni amang borunani orang kumuluon jadi bagi saya nami makirim tu kami tu Tuhan asa dia ini mana di tanah siamuna song-song maniro kamu sanhukna pinoparna asa tulibu ma tara buru kamuna jadi apa tikion asa nami ma songon ulus panutup katana ala nasiat tulang narobot ala menongbot doa hari ini amang borunani on jadi on nama terakhir kami nalapas hatun ulus bimana jadi asim marwani Tuhan manggonggong ma tuhita saluh nadol mana malunu asadahok ma sonolero dua obu 7 bulan di dekat bisa marah pasu-pasu kami tulang muna sudut tungna sanung marah masahat ma sul sahat multian saat kami ma ulus panutukon ima tutuk batangon saat ma kita saluh nat panggabian saat ma tempat horaran tong mah kita di pasu-pasu Tuhan. Dengan kamu. Nah, itu dia. Suriati. Ya, minun loh yalamanan sa roli hulu-hulu na papi. Jadi lain nga sikok be di bayi tulang ni namaru di mulu nasabot. Siap tulang narobot na di bayi be ulas panutuk omma panun sian sedewang orang sila isa bunga ni sedewang pe do situk kiron parang ni sila sa rungan ni maipe romahami hula-hula siang setukir itu mga rohani mertua alana nahuwa kami pe tengulus tunjung be alana nunga dabok mo inababor haton
lain nami saurunga tua. Jadi si pasatun nabi be tuho itu ulos sampai tua nih. Maka anda udah mertua ho itu. Sekop sudi yang kom jalan. Di pasu-pasu tuhan do ima jadi diki persohuna do layon. Nasu jadi sirak kamu ya sosmirang yang matian. Apa saat naruni saurunga tua hamu asa. Maksirang disiram sama tiari. Malpe itu ajugari tuyung siapa honami taris mohonnya. Ale sampai dua mah siapa honami satu tans piro. Itu ada orang so pasatani akahata pasung-pasung panggohina di murma pasatani 50 sampai bon diworok kukulina nah apa sekali dukungan ini dulu sehari ada aku mau aku dalam praktis guru dua guru sampai dua memang tangis. Oh, jadi semuanya itu usaha ulos sampai dua. Tapi dia barani ibu nani asal pemayak tahu soalnya pernah kasih dulu ini mengudah makan gula pasai madu mau pasat tuh 5 sampai 2 jalan kamu mah jalan kepaparan memasuki pasu-pasu sekali bulan-bulan saat prodi nama sudut atau saat masuk satu hotel di Kudaras pepengna ibu nami liling mengulu patu-patu atau parmon nagari dalam horas-horas soalnya harta sekali bulan-bulan modal. Jadi perjuangan kita makan mulai itu Tuhan mari kita golongan syar'i boleh kita dipatamu sebagai satu bagasi bapak nami nomor Nausau margo di bawah sakit pun mau dong mulai bulan Tuhan itu aku rasa rumah nabar di rumah Tuhan mulai nak pulang kampus namun di mana kepala bisa jadi badun mulai hati matulang bisa rumah tetapi yang margide urus nak punya sakmuna di matu bapak nami kalau kata mulai dari terpasat tadi saya lihat nama kita yang berat untuk di negeri nami on pokoknya bagi akak jorma terpasu-pasu di pangarap anak nang puluh tiga ada tinggal di laut
saur-sauran lain na saluhuna karena pinasak muna mandok maliate ko hamuda dari tulang adong ko hata nama tuan nama doka sa ko si kawin na nang dagat itu menjadi ras matuhani menjalo ima parhidian ni kami yang pas-pas yang kamu muna tulang nami marga mungkin saya bagi bakat dan matutong ihamura dari tulang nami sikali na mga liyan so itu si Maria muna tulang alubog nami ima sinibang maliate matulang di bagas artikyo ng pinasak muna ima soong ulos para puli umma urus parpuri tuhami akaya nak komuna molokak ka para komanya nak komersuhun tapi debe koruna ini sidok tulang naroon umma terakhir dari tulang naroon mahajuan lima tulang nami simani kami akan marang-marang dari bawah jadi hak kamu lihat mana boleh terpasat tani muna tulang nami tulang naroon nami sidebang so ini saya dia muna hula-hula nami sidukir manang sidalay sabungan mula na pag-hula-hula ng pinasak muna kung dainang nami na usap rumadon lima so ulos sakpe dua marhide-hide pasu-pasu ni Tuhan pandoman ni Tuhan ng sakpe dua lima ko nami di bagas tikyon lima siram na sila doho bapa nami siram di kamatian jada dungabe sir-sir sa rumadon markaw pusaluna ulang kata mulati manuwi terpasat kami Tuhan muna raja yang mula dalam posuhan nami menentong buat kamu di tangan muna kaya nakol ni bapa namin sehingga tuntong kali di pasu-pasu na sida dilema tu na sida sa dari roha tanluhon na diulo di pasar na magkuhan di bapa asa kong masa dari roha na sida nalaho mangulahon akan adiko si patuhon na di bagas artikyo muli ate mapasat kami Tuhan muna saur-sauran namin magusesong ng pinasang muna raja di Pulau Adong Tuhan na nagdo na madoka sa diri sina tibaho biname to nas kata si salian ras matutuhan magdalo kapasupaso na terus ng pinasang masih maruhan ni Tuhan saya maribagat na dinamura jadi tulang nami sikah ni mamangalian kita sa mata ko kay namanok dibukulan ni rumah oras mahamu sa sulong na raja di tulang nami soni mahami akka ng ibebere muna lori mahami raja di tulang pati tutu ano pwede mo siguro ba kasi kalian namanya akan bersiap kamu dari dalam nomor dana kapola terlihat tuh hijau ade halayan ko helaman terlihat tuh manor pinova tuh luhani jauh mengalian may katuluhan ya lama tuh oh lah pengalian itu tuh punya lama halayan aku sono boleh lama mengalian orang anak tadi oh dengan lagi kita pernah dulu dari asa buya tong kilong yung song liwanag kamu ka pinopang natin na sumuli na barang-barang jadi atong manok tulgali sumuli tapi atong manok na tutol inganan ng kapatuloy sumuli ba kami ba na oras jadi narohang bersih lain namin pandai kami pandai na balo di Barnako ni magkakariyon na yung maralangan mana tutol namin dari mana din namin tapi ang matutuwa sila pa rin Merdako ma, to kabiyan merdako kapahurakan. Kami warga Sinaga, sebelum lima tinopar ni dan dua. Perite langkai ma, kodang lahu parti. Aro mulai nanti.
Dokter Wasli stasi Marion nungare di biha memang nalau tunggu muna. Tapi majus nami. Tapi Inalau mabuhay ulon nami di pasor maguon ni bapa nami di Bagasatikion. Ang dia buhay na uli buhay na lingga di hami akan marang-marang kita bobi paparan ni na tuon. Na kota kami pamulan ni nami. Nalah mabuhay di Taniang asa pwede bang majolo musik pa naman na. Sontong lok kami sian Pangulan Huria ima dalam memuhayu ulota di Bagasatikion di Parjongdong nami om tama tutu pasaton nami hata sobat do hamartan naruhan nami tuamat tadi bata dia salat leo dihita hai pason dilehun dame jalan dilehun nang holong nurhana tu kita tutup di selani be abang para musik nami dari abang kali ada orang semua ujar kami gudang mula-mula ada luhum majo tua mata nomor 2 di Batak nunga dia luluhko amang tua mata nomor 2 di Batak ada luhum ma tutua Yesus Kristus nangro imana tu portibion lo manubus kita perdosa adalah mama gabi manggabi nung aja lolok mang tu Tuhan Yesus Kristus adalah manang tutup di perbadia na totong mangalehon panorangnya tu hitang asang giat dang manibil hita sian pati holong ni de Batak aluh mamang tua mata tu di berbeda nunga de loko mang tutu di perbadia aluh tu inata Maria lang tu sudia kahal na badia asang giat parsido nasida idinalau pasaton akka pangudata tamata di Batak dileo di hita arina torang di badau akka badabat lemong ulota hita hobar tu pada tota di Bagasi sadaron aluluh mamang tu sudi halak nabadia gawe asa marmula donauli marmula donarigan asa syajur mula-mula na syajur mula topa amat tadi batana mula salut na hitanak nopa bay mamang godang mula-mula godang sopai asanggiat disude nasa ulata dinang kurang lebihan no ulaton boy totong marpumuati amat tadi bata totong dileho di tadame dohot hasadan roha bay mamang godang sobai gabe asal lihat gabe lihat perhorasan di kita tujuan nyarion nang mangeliat mahami sen Pangulan Huria baik mamang godang lihat-lihat
muhay hami ulot tadi baga sa tikyon sa manuli sa manadinggan tuita tujulan naron partikan ko sa time at humo hamo hasutan namin matu ko parang natutun akapasu-pasu na pinasa di bata marhili di haroro muna ang sungol pasaton lima kapasu-pasu do marhili kanya kami pe romanya tama sungol pasaton so banami tuha mo pangulan ni hulyo nami asara di mahmo majalo di haroro nami ini ada papa pertumay baba itu dulu baba pertuma kami dulu kami beta mamanya ro sungol pasaton so banami tu nasida ala ni beta mama musik na upartusi nami di dalam satu jauh binarohamu sementara hukum satu yang Tuhan kan lebih besar betul di bawah nami on sehingga matutu majaro dan kita dinami di pasu-pasu mahami saluna terluwe matong bilot dari bawah satu jauh panitia di sopan nami lebih terpasat kami Tuhan muna raja di kabulan Yuria nami lebih terpasat kami sama multio nama daun di wasuna dohot juga nasagar nak pasat kami iman lebih terpasat kami alani dohono nai masuk hata nama tu tersingon nak pinasan nami sopan nami tu hamu adong hata nama tu nama dok usah titimana tino kagolang-golang pengarahuna wa beto songonia boy terpasat tal panitia di sopan nami tu hamu na apa bulan dihulu nami asimarohani Tuhan kita baik mati kita tujuan akapu supasuna mati songonia pengaduan dari kosrohan nami tutup Badru kamaha sadar nurhamuna dos nurhamuna dina lapaseon ari-ari natudon unang maadong dihamu kepergulutan alai sada marhamuna songo dia ma dus niroha jala unang ma dibagi halaknya muladong akan hurang lebih di persaini pada datumuna tuari mersugut tutu Muhammad sada niroha asang giat lam tak dapat dihamuna naluan jupang nan jalahan taringok dihatani mualtio nok hujal hami dokor masongdo istu tua asa bago nama halto mana negata turbian horas mahami nama jalo imam mualtio dut nomor saudara pedasa muna marlibat gada madi hamu asuton nami dan mangalian song ni masak kami asuton sudah minta ujungna para musik nami gabi kalau asa tinahun na mualtio binat penuhatan ban masih ditiolas baru matu hasatan musik nami sinang di mana sih apa mate mulai itu mah bejalah horas si Mario nami mah soalnya tua dulu nami alaya dorang so dulu kami ajaro asa jolo patari dari abang majolo gabi aja uning ngamune gabi jolo kan musik nami gabi mah gabi mula nami maulon nami di luar satu tior
asa hadok lo hatana madua nama dok asa sianjur main na mula-mula sianjur mula tompa asa mulani rumah hidup mulani rumah namar korka mulani jolma namar isu mulani jolma namar roha makin ulo nami di bagasatiko di parsal Ramadan di bapa nami on say marmula maka nauli marmula maka dadenggan marmula maka silas ni roha di hangin nawar kamarang bupat tu basinela taluoy mana tidak di bapa nami on asal damang majolo parjolo kodang mula-mula. Oleh tema ni hang parmusik asal sobo hami majonian amat teraja terleboi ma debatan mula jadi nabolon marang debatasi kepalang itu tanon. Adong doa tanah batuan amat dok asa tangan doa ina botohan ujung naimar jari-jari 10 marsi ganjar bajari dihamu amat teraja ina torsori pada jumolo mahami marsopa 10 jari-jari pas 10 sadau si majujung dia adong anon lon nami di nama ulahon parsal rumah di bapak nami on asa terdegang mahita marsia holongan asa adong mahata na batuan amat dok raja nami non ditarik sima ulon nami di bagasatikyon asa perjubul hai marsopa tuhamuna alani yang mau permusik nami asa usung paham na mantaraja inata soni pada kadubui ma manta mula jadi pada ma musik sobai di hamu permusik nami tidak mengajian kita boleh bagi dia tulu baris nanti ala tulu pukta tulu baris mai kita termangi manokas tulu termangi mai kita musim bayar 2 baris naik asa mengajian kita tulu hari jadi melihat tema di hamu permusik nami naik mengajian mahami di pasar Ramadan di bapa nami om asa adok lo nah hatana batuan madok binyo main na talolia lah mabai tiga pasu dia lah mengajian mahami di bagasatikon asa kia ma debataro tu kami masuk asa mereka kodang liati jadi buhadi tanah marhamar randi nabar musik nami
Di semuanya kami langsung marsiukan doh marsioloban sambil pasahaton song pangurupion Tuhan suhuto di bagas hati kesilas rohanani asal damang mamusin au partus itu kesinagai bapak. Soon nabuhi terpasat kami mengurubi imaulaut tadi bagas tikyon imana nabuhi terpasat kami las marohamo majalo nakupasat kami sengiap ma pasaton mo benamunay tunadingkan na ulitan lubu ma di parsar mautuan di bapak tadi bagas tikyon sauran nami ma tersingon nakupasat kami sakti nami sangat kami kahagim Tuhan muna hasutan terlalu ko parti na tuton adong mahatan na ito naman do sa titiman natin o bagorang-gorang pangarahuna. O beto sokoy na buhitan pa sa tami. Songo sakti-sakti nami mangurumi ulog tadi bagasati kunasi marohani Tuhan. Ditabay natin ito at tujuron na akapasupasuna. Asatap bulan isi bagat di main na di pangiringan. Oras makita na ka na marhamarang yung para ito kasi naga. Morotakas top kita o marsi bayring ringan. Songo ni mahata siya kami hangim na adong di hutaw. Naro siya luar di hutaw. Sinubuti mahay. Inaruhan nami ala nang roh kami sa pasato-sati nami to hamo hamupe Roma so nalaho marsilugo pasahato so sujuna jagar Tuhani mara din ang gabi gabi ho marsilugo Tuhani dahaya ka na marhamarang ibu para dito gasinaga sa tamang musik na upartusin. Pasaton ima songon los iko songon juna jagar langsung meraju itu nate umay wakili dokter luhuk na paparan itu kesina ke buru bere nang ibu bere dinang di pasat kami songon panapor tutu dihamu dihita namar dongat tuh songon ipe na buita pasat kami songon dalan pasang apok kamu haha duli nami ima raja siakana dos nomor 2 pos dorohan nami
songon nirok na tua-tua tapak nado tajom na rineta hido gugona pos dorohan nami dihamu si raja ni haka hamdulin nami ba di basahat kami dohot di bagasan uduk dohot serek reroha di bagasan persarmatuan na tua-tua songon di mana boleh basahat kami di bagasan tikyon melihat ma di basahat kami tu hamu saluna amang guru nami dia ngomong guru nami sama tu kamu nak dihamuna si raja ni hula-hula nami jolo perjolo mahamiro amang marsoba mata petok kamuna disikok niya baru biasa patu rumah tami ima yak kapargue di tangan nami songon ima pengiduan nami do elek nami tu hamuna saluk na si raja ni hula-hula nami amang par musik nami denong sahab pertiket tu hami ima pergelengot ni hula-hula nami di bagasat tikyon gabi asa husoba hami di sirajanya ka hula-hula nami baik kamu ma musik naho kartusi Batu pahami senak kerajaan ni perkelingan mona lima berdua di tangan nami dalam nami dinadoh marhabut ni roha di bagasat tikyon nang pedi nang sorma dua na dua na taholong di bagasat tikyon alani monotumpe otik susadia berdua di tangan nami na buat pasatan nami terlumubi matu bona suhu di bagasat tikyon sadot las marohamuna songoni kesek kami amang para musik nami pasaton berdua di tangan nami mahami maradok pusi raja ni hula-hula nami asabek kamu ma musik naho partisi dohonon nami masongon hidup ni nama dua asa titim mana tinopa hotang golang pangarahukna tuk somoni be kini sakti nami dalam nami mengurupi hula-hula nami di bagasat tikyon tuhat tadi batama namanggohi pasuk-pasuk di persaur matuan ni na dua-dua nau haolongi hami di bagasat tikyon di naroma hami mangutas sodasi di persaur matuan ni na dua-dua nami on asabe kamu ma musik ima di namar husipi ma bayan amang pan musik nami